PDC के KLNLF KPLT UPLA KLF Bangsuri isi sosi Rona Pinpo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal angno receive kachio Karbi Anglong ar pek det pi adang along Karbi amuni datumta behak lemsi chuchordun bomlo Kardom Karbi Prime Time long penili racing join ticket pi non birtang tompen arjuik tha Union Hemrit Kilanga Minister Amit Shah Karbi Anglong ki Bangjia Prangjong thang ni phaing ko ra ki thomani PDC ke KLNLF KPLT UPLA lapin KLF Bangsuri isi sosi Rona Pinpo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal angno kedoan heli kaman lapin heliamo philoche o pontanglo Monsa Maphan Croisi Monsa Mamolong ki Bangjia phan PDC ke KLNLF KPLT UPLA lapin KLF Bangsuri isi sosi Rona Pinpo thang ni phaing ko ra ki thomani Guwahati Rongsopi Sankardeva Kalashitra long Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal angno heli kaman heliamu lapin helia philo kedo an COC Monsa Matawara long alang litum puthot bangthulo Karbianglong eta ihar rosuna police ida Karbianglong militant groups Zero hoy opor Karbianglong noy ida NDO जीवन के बदलें एरिया से NDO से है गुटे के zero होइसे क्रेडिट स्कोर सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर सर्बानंद सोनोवाल Karbianglong শান্তি হলে অহমৰ শান্তি হলে আমি ডেভেলপমেন্টৰ কাম কৰিব পাৰিম উন্নয়নৰ কাম কৰিব পাৰিম মই সদায় কৈ থাকো we want to stop this woke culture unitedly we want to stop this woke culture is a very important for society development society advance everything depends on woke culture without woke culture we cannot do anything কর্মসূচি আমি পালন কৰিব লাগিব বনৰ কাৰ্য নাইকিয়া কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আজি কাৰ্যক্ৰমত বন কাৰ্য নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আজি কাৰ্যক্ৰমত পৰিৱৰ্তন হৈছে সৰ্বদলীয় সুধাৰণা নিশ্চিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি কাৰ্যক্ৰম পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে এটা যিমানখিনি আজি কেনেডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সভাপতি পিডিলি Chief Minister Sarbananda Sonowal athengno risim rongrang kachio phailaki PDC ke bangpharu hinira bang ingkoi KLNLF bangpharu ke thomra bang thongkebra nerkep KPLT bangpharu hinira bang phokebra pri UPLA bangpharu isira bang thokebra nerkep lapen KLF matikuki Liberation Front bang thokep henlo Alang litum AK-47 M16 LMG AK-58 pen sonpharu ke thomra thongkebra nerkep resim lapen heliamu musuri kreihini sosita chiopon ponlo Racing kachio amay along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lamet Sarpo Than Bangkuru Rongbong Terang Karbi Lamet Amay Karbi Culture Society Anparta Keton Kilangasai Kamasai Phuket Heketing Atum Chitongdun Non nangkileji thang ni phaing koi raporni nurak aklamalong India Home Minister Amit Shah ki wanghut songpho resim kang tangkiot asong atum Bharat ka chariya tumaphan monsampin kemang asondo anta kaching wai ponji aphan ke hanga tengpen Bharat ka chariya tumpen lamdon chitokpo Bonta laso alamdon kachi tokjia long alang litum habit ki dohut hempre ka farman pen ko anlonia apran ke damatum dolo lasi laso kachi song ke pechun pe meji aphansi chuning rilo lapen jongsi Bharat ka chariya tum 2448 ka pachok ji aphan dip joy lapen panungkuk pulote hamphanga song doan pen soda kachi song ingthornang kok pupusi phirangkia mailong pangda জোৰদাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে আমি গোটেই দল সংগঠন যিমান নেকি আমাৰ ইয়াত অট'নমাছ যিমান অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে দল সংগঠনবিলাক আছে আমি শীঘ্ৰে এই আন্দোলন আকৌ আমি আন্দোলন পথত আমি নামিব লাগিব যাব লাগিব ইয়াৰ বিকল্প আৰু নাই গতিকে অট'নমাছ যদি নহয় এই কৰ্টত যদি নাহে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ডিক্লেৰেশ্যন নিদিয়ে A peace accord will be signed with all these militant organizations in a massive rally to be held at that time. But settlement without autonomous statehood to the Karbi Anglong now bifurcated in 2016. Kara thenglo chibo dai ponno hala bangso kachihodai ali
Dojine abejine litum nipai korapho anitum theklong phongko basi anutin akarbi dame kachisik nang japot non labangso Amit Shah kiwangani nipai korapho ni jongsi ilitum ajak din klui pen akimang Article 244A alam the ningje ponpe ningje tame kipachun khan boi ponpe prongte ilitum nipai inkora throk penke ilitum kachisik kachidang dia porlo Lapen halapuru Samson singing tiamir piri along song inkoi rapli sosia song atum Bharat Kachari pen KLNLF KPLT UPLA PDC kya song atum angbong lamton kache tokahut 244A abang pachun ponangji pusi kehang pado DFO Hamren Division angkang keparlu Jasamet Central Range, Umjakhini Range, Oguri Range, Dongkamkam Range, Lapen Kheruni Range pen aningkan wangta ongdung arphek nangchonsi kuti atangka ronggrup along lelonglo. Lahey arphek aprangke angtan beha klembang atum wang pen rong ajobi thepin namponsi angtan Jordan pen ongdung ali chipalong rente. Lahai thek dunlong si vothat lang soarong inut beha anat aning ke hang pek abang phu sardihun rong hang aning chirot kut pen keng kam chidor don si non ke Ladakh arphek National Market along an palidun bom tanglo. Nili laso bepar ke klembang ke ningkan phobak dolo nili ke Charlie Cheng bang ke asu Tata Mobile bolero pick up pensi ke pangcheng punji tan nili lana ve lak si pensi pangcheng inke ha Silong se jothon namdak inke Silong jothon dam ben dak sungkrung line pati dunaing are da mukha dak ben nili tum 1 number apek ponseta 70% apek ke 2 number na panchon bithai ti lasona ki sungdo ne mane bang ke Arit up down doy every day market up down doy inke moholdar tumben nili tum chinki boy latum central range andar lo wan lo pulote nili moholdar against ben mane dak mal pawan toy lo empar ke tipi chalan siding chalan pudo siding chalan pen alang tum wan lo pulote nili tum 68 pura packaging mal dry mal lasun arit pibom non la dak kona range pensi collection kori la nali oh la dak range bang ke non central range central range oh inke Umjakhini range penda ke bang pangcheng po munit tum non buji bom lo Meghalaya ador pen dak ador se tame homan lo ke dam do khorcha do towar ki ding ajak pi ke choki juna lam do hadak line ke do naing 103 number 300 number do ko ti akisung do ili tum arleng tum sikisung sung inke hadak ke dam lo pura ke los dam lo Silong long ke nili methang mata Silong si Charlie 7 years lo la si Silong business policy bang nili ta chini dun bom lo Charlie dun bom lo nili ta nili kilo an ke Meghalaya selang ma mata pek nili bang kilo bang la non sop bahera whole India non atumi ke dam cheng bang ke Hyderabad dam lo pini bang ke Ranchi dam po pen abdik bang ke aro Nagpur dam po lason se dam bom lo non booking do bom lo Antan nangli long la so kam ke claim pen job bang ko an phan karbi tum phan ke engagement mane kam ka pe claim pon nili non permanently nili godown long do bom bang ke 7 jon permanent de somartum nang do dun bom lo inke daily rong asol sarpi mar non osomar no okorjang non 67 labor dak nang re bom alang li votat long sorong arphek ki nam kirat ahem chikim tansi West Karbi Anglong along kilong an arphek misen anam pen nam dunsi puthot det pi adang along antak belitu lasi choklim lapen kinang jason amung do thai atum anke ajat apor sitami alang li long ponlote do an arphek sitami nam dun bom lapen bangrum dun bom alang li pen ki claim ki dam alam thei phirang ki atum along nang ki than dun ke lapuson henlo Dongmukak Korkanthi Mondol Congress Asai Hemalong Thang Nipaing Koi Rapli Arni Ata Porpai Krisi Por Malompen Muila Congress Worker Mit Amai Ke Pedopon Berta Frankie James Milikven Berta Nang Pale Mohila Congress Worker Mit along Assam Pradesh Mohila Akongchun Bangphi Jagasmita Talukdar Lapin Dunmei Phi Hiwali Barwa Tum Chitongdun Lapin Karbi Anglong Autonomous Council EM Bari Matum Bidya Singh Rongpi Ashok Teron Atumpen Anparta Congress Aphan Kaching Hona Bangphu Bangphi Tum Chitongdun Pen Mayardi Pidun
Pini amaya long melam thelaki non ki khibom BJP asrokar tum ke chengpen ki jut an hormu anam ke paso jasamet pen kari motor jang thu anam ke pabat chutun chodang agyas anam ke pabat phuruye thelapen harsun care anam ke pabat aputhak chesongpon athema BJP asrokar ingniya prangke nilitum BJP asrokar banglote adon tinatumta tangka lak trok silongji akang tu yang deng kachar lienim sopiatum aphan scooty hum PG sonsi adon tin barpi barso kachitia hem misen kidu ahem long repji pualam chak pini konatlom আজি যেতিয়া আপুনি দেখিছে ইমান মহিলা আছে তাতে আপোনালোকে বা আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ নাৰী শক্তি বহুত ওপৰত গতিকে আমি 2021ত ইলেকশ্যনত যে আমি জিকিম কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব এটো একদম সত্য কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ এবাৰ বাকি ফাকি এই চৰকাৰ আৰু বেছি দিন নীতিকে মাত্ৰ 24-50 দিন আছে হিহঁতৰ মানে এতিয়া আধাৰহিলা আৰু আসনি এবিলাক আপোনালোকৰ আঙুলিত লিখিব নোৱাৰাকে কৰি আছে মাত্ৰ লাপেন্থু হেমপ্ৰেক আন্তা বিজেপি সরকার পেনসি ওয়ানজি পুতা পুথুলতা কোনাতলম লাসিলা সো সরকার জংসি ইন্ডিয়া লং পাদোবম পুলতে খেসো কি বয়দাত আখাইতুম আনকি কেরেং দুনাথাই আমাসি আবেলো লাসিনন আপং কিলিক আহুত পেনসি ডাক কারবিয়াং লং মতে আসাম পেন আংতাং প্ৰুং এট নাং পুপুতা কাচেতং দুন আলোহিয়ে তুমপেন লামথে যায় Lapenan parta BJP atum pe kar om punon chitim alan punon mate ason sorkar pen nangke pale atangka maha pen chenglok ason tinta keron kachong hunglok lasi nona phonga sorkar ki congress atum si ingni bek pupusi lam theke jai pado Assam Assembly Bang Phu Kilik Arni Nangte Bok Bomajok 20 by Thalang So LC Bahasatami Kisi Kedang Padupon Bomtanglo Kopi Koson Lapin Kwansi Kisi Kedang Padupon Tanglo Maputhak Thang Nipaing Ko Rapli Arni Deputy Commissioner Asai Hemlong Election Officer Mustafa Ahmed Lapin ADC Manasda Satumpen Pirangkia Mai Kipha Pirangkia Mai Long Alang Litumpen Nangkili Ji Assembly Kili Gahut Polling Station along Ten along Kopi Piawar Sai Kipi Paduponji Maputhak Radaphan Kapachini Padupon Kachini Donatenki Electoral Final Publication along Non Adihu 20 by Thalangso LSC along Kadukabi Voters Saphai Lakhini Ra Surisir Kebra Haru Troxira Phokebra Kithom Ando ভোট দিব আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে মিনিমাম ফেচিলিটি এচিয়ৰ কৰিব দিছে খোৱা পানী টয়লেট বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে মানে এটা পকা হেৰি টয়লেট এটা আৰু লাইটৰ যিটো সুবিধা আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি এপিডিচিএল আৰু পিএইচএ পানীটো আৰু পিএনআৰডিএ আৰু যিখিনি আমাৰ বিকলাংগ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে ৰেম্প বনোৱা কাম কৰি আছে 40% আমাৰ কাম অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে বাকিখিনি কাম তেওঁলোকে সবেই কৰি আছে খোৱা পানীৰ কাৰণে পিএইচি আৰু ৰেম্পৰ কাৰণে পিএনআৰডি আৰু আপোনাৰ লাইটৰ বাহিৰৰ যেটো কানেকচন হেতু কৰিব আমাৰ এপিডিচিএলে আমি আশা ৰাখিছো এবাৰ আমাৰ যেটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যেটো বৃহৎ হেৰি এক্সাৰসাইজ সকলমে হ'ব কাৰ্বিআংলং ওয়েষ্ট কাৰ্বিআংলঙৰ ভোটাৰসকলে আগভাগ ল'ব নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব তাৰ কাৰণে যেটো আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকা 18 তাৰিখে প্ৰকাশ হৈছিল জানুৱাৰী মাহৰ ফাইনাল ভোটাৰ তালিকা তাত পশ্চিম কাৰ্বিআংলং জিলাত টোটাল ভোটাৰ আছে 209753 আৰু তাৰ ভিতৰত মেইল ভোটাৰ আছে 106759 ফিমেল 102994 আৰু আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বিআংলং জিলা যেটো 20 ভোটালাংশ এছটিএলসি সমষ্টিটো আছে তাত টোটাল পুলিং ষ্টেচন আছে 326 অক্সিলাৰি পুলিং ষ্টেচন লৈ আমাৰ 326টা পুলিং ষ্টেচন আছে La solong pinso aphai lak isira trokkebra troksira phokebra sirkebla pen aro so phai lak isira surihinira pharu sirkebra pli ando lapen polling station along pharu ke thomra inkoira trok ando ji pusi pachini Pini berta kela pansi kang tom peglo kardom domi thakme